hara doan phanta adap kimia kardom pajirlo nil birta than bang sami claret bp non arjui tha birtang ton pen hem kadure pena jok lapen methang hawaralong kor mati industries kawi dera jok sai jok ji methang hemarit kachilana ponji methang hawar pen ang tan sitomi damnang koklo lason thotsi difutar alangso joy sing terona romika rajan tokbi asopo sunil tokbi artaning kaning koi rasur kep sitami methang kadure dera jok bengalore hawaralong si chongda dundo Bangalore kachongda tunalong pen methang hem difu kachewang bomahut Odisha state Bhubaneswar railway station along nan kilia porahut bang potrok pang thek thek thiatum sunil tok biaphan pang thek thek thiadim along an ponbor idetsi aning hangtik an theng choklu Kisung gipodet sunil tokbi apai lepen ahem asora tumpen pherang kiang no kanin jipona tenki Bhubaneswar railway station along annan kilia hut pang thek thek thiatum en ponsi pang thek thek thiadim pondet amat huthe putpen untik theng choklo bangso putha KACCM anparta MLA Dr. Tuliram Rong hanga hinpen arengke sunil tokbi aphan tong sikot sikachilangji aphan pura agriculture board chairman Mohan Singh Tiso aphan pin khat si suri phokke patangka irap ajurdam Bangso hut chairman Tiso pen kaning je pona tenke pinyar ni Karbyang long arlu industries ka wit dera joksi Karbyang long ari so okorjang atum ang tanalong an kachong dat aphan dam nang kok ang tan kang dat kedam sitami kedam data kereng misten kali jongsi industries le Karbyang long arlu do posonte pinila pusona kisung chetong nang ni dejia potto tuma siam sa alangli nondet latkali apong lo Karbyang long pen ang pan kenang ari sunin so tunga tong dalam do lapen katong dalam ta kereng misten kali usi kuna tong dalam atong ke ang ketam man heb jong do ko lang ni he tunin tong biso tame alang ni suku tong dalam lo katong dalam pen alang tung ta penang te khang lo busi pe setala aju po tunga changun pen ajok dunjui lo dunjun pe non la sona gotona selang tung tunang lo Asalang tumalam kar julong pe namat CM sar alang li nili panang pulo nono mat damra posa thonong tha kesu pachalang ana moa ko kachewang thut bangke mo pong pe kora bung thunan seta non men na pan kesu pachalang bomjia phara bung tha pusi suri poke batangka itma CM sar si nili pan namat thon poilo Langdam pulute Karbyang long arlo along si kang daraphan ang tan pen kewang thu lasi Karbyang long arlo kor mati industries le do o pulut tangti ang tan kang daraphan chot kedam atum ansitami mithadim mithangalong rialong amatsi chongdat ponlong poputa chairman ti sopen ningji ponchu Pero nili yang tungo bangke ini tum Karbyang long ta penanga chongdara timdo da Karbyang long arlo bangke bangki che ke bia tum si wang ko kama chongda dun thu ini tumau sumara tum bangke dak pen ha akhaelo asam pen akapega state long se ke chongda dam dong se hala hui industry dolo busante alang ni supo sunil to bi tame dam dilo hala so hydro project along hala so a solar project along si to klemun po polo lapen penang ke the so mar kunta to klemun si apolo lalo ini dugu ni ini to la Karbyang long penang hari sunil so to pan ini chin so tame ni non alang ni sa tame MC dolo ka churu kana pa kubis ke dolo News Report KATV News
Sonsi West Karbi Anglong Lakha Troxy Kopli MEC constituency ke parlo Kironi Pente Bokhet 1 number Rikang Mihom Patu Klamalong Karbi Youth Forum Matichi Hekpen KYF Amahang Pathekpon Lapen Labangso Karbi Youth Forum Amahang Pathekpon along Mai Charipon Mongol Sing Tirangpen Lapen Piniwo Signify Krip Liarni Karbi Youth Forum Amahang Pathekpon Amay along Arpu Pusitami Chebakpon Sonsi Central Committee along Maipu Jonel Bay President Lapen Dun Maipu Ajoy Terang Puthot Dun Maipu Mongol Sing Terang Sarmon Rongpi Kong Chunbang Longkam Sing Terang Dun Kong Chunbang Theng Tomingti Lapen Dihin Rimbang Chesong Terang Pranjal Phangcho AFS Pachithang Bangpu Bir Singh Hanse Lapen BDSR Advisor Dr. Mahabisnu Tokbi Lapen Sar Singh Engleng Lapen District along Arpu ke Pekpon KYF WKA Maipu Monoj Ingti Lapen VP Mukrang Sonbe Lapen Kongchun Bangkang Tim Kro Sarkuri Teron Assistant GS Lapen Labangso Karbi Youth Forum Kopia Potsi Mahang Pathekpon Nangkok Mapulute Non Karbiang Long Pen Nangaki Sungdo Tanglo Sonsi Owe Kimietum ke Charlie do ko apita voreng ke longle Lapen Owe Kimietum Arakia Hormu ki Chopen ke Pajok Dunjia Phan Lapen Rong Rup Arlo Loge Charlie Tum Pusitami Ebeng an ington kok titi hala hai hui pusitami puthot ki pachari thujia phansi ritar liponpo lapen non karbiang long pu an phusar pisar atum pen nang ke mang bom article 244 a puthak pusitami non owe ki mia tum leche song pon pe lapen hang pon pe pulute mo ke wang jila phurun pen ke sungdeji la si hala haya long pusitami ka chingki ka chithan pon ji ma theke pachun dunjia phan mang pon lu puta pachini pon la awareness program apa sih lagi harus mungkin itu keseng. Tapi alam bang kelalo non cetan uprong ke kehidupan dalam biasa sondo. Raki harus mungkin kini untuk orang pilih perbedaan nang can dulu. Angkan bila kerang dulu kesal lagi dampet dulu dah lu pentak komanya son dulu. Jadi kita harus mungkin ada drug harus. Hasil hai hui apa ini tunjung sinon penjung awareness pijun dia dapat ini kang untuk kip long ke mungkin perang ke bang ini tum akai long bang isi katora la pen kisum du ko ni ko agani si ini tum la so ke YF bang ke seng nang ko pini bang so ke YF ko na dim dong seng pon ne ini tum pini dak bang ke lidang kar beng long ini lekang mi hom patu klamong si ini tum bang so amang bang paket nang ko pia ke mang pen don ali tum la ke YF ke seng ne ke mang bang ke la ni tum social awareness apa no ini tum bang ke social awareness bute education apa tak bisa mi tum cerok tok amai du nang ko la pen kamu kan ini kan lo drug subtat data dolo lapen non eprang ki dangji ini tum kosong si klaim ki dam lapen karbiang long arlo nihang karbiang long pusitami alam si development puchot asai ke kelele ong munak hala hai along pusitami sorkar penching kichithan pon poputa pachini pon Borthoi Sopen Priyanka Balmiki KATV News Pinya bir talan si kang tonlo dumi thakmi kardom